Koktisalo Republican Party of India Tripura State Committee ne Luwajijakma by Bohrokni Dalbidal Manthaisokthai tei Dalbidal issue no Twiwi Khlaijakha Kaisa Kokthum Panda Manjakha Committee ne Achukphang Ananta Debbarmano Khobwi Bodol tei Kubun Adongrok. আমরা এই আরপিআই পার্টি বর্তমান আসলে Asal ne Kokthum Panda wa Koksana ne Thangai Republican Party of India Tripura State Committee ne Achukphang Ananta Debbarmano hastewo Dalbidal Khorang Bodol no hafangko Achukmane fiaba lukorone thinang tei Khlaijakha kami amsaini school hospital agini haino tongoi tongo grei mungsa snamna ne bagai kaham sepsap abone bagai Republican Party of India Tripura State Committee Kaisa Kokthum Panda Khlaijakha a issue rogno nuguino borone Bodol ne bakhakte Kaisa goshimang na Manjakha Tripura Bodol tongo bishe sai Ramdas Athawalji Angbola Hawai Duro pai komunista pai Chithi Duro bo Chini Returnis Rongije Accord TND Accord ATTF Accord और जहाँ संविधानिक बाटे अपनो implement है वो अपने मानी ना खाने itu minister itu minister kasih ya tamu bersama AC rongi UBC rongi RM minority rongi अधिकार न बसन दाई जों नं दलक बरंग नादी जों बाक्सा खताबु minority नि मांखा मुगलि सारं मायाखौ बरंग नाहार दङ अमायखौ जों ताबु सामखाङै दिनैनि सिमि जों सामुं सांलायसिनाय आंनि हुदांगे Republican Party of India Dormo Nirakho ya kalau BJP ro phaiga ta Luwajijakma Muslim ro Manjakha amai purani apna sang girila kayo mukhamantri Paschim Bengal mukhamantri Ibrani bo mukhamantri nang kainani musango Chini pati toita walardi Dormo toita walardi Abosong CM no koyuta asung no balaki hambai Rajakor agluni seminar ne Kokthum Chini Khorang